Ja ne znam, vi ste slušali moje iskustvo, ovo što smo pričali u Beću, da se ne ponavljam, jel da? Jeste čuli kad smo upoznali onog doktora? Jel se sjećate? Gdje infuzije primam. Slušali ste to? Sad, to smo mi, kod tog doktora, to nisu adventisti, to su druga jedna denominacija. Slobodna crkva se zove, da. I ja se sastajem s njima svaki četvrtak i mi se molimo za pacijente njihove. Oni su me molili, znači oni su doktori u toj crkvi i 2-3 sestre su u istoj toj crkvi i mene su pozvali da se molim s njima i mi svaki četvrtak, prije nego što se otvori ordinacija, ja dođem tamo malo ranije, oko 12:30, u 2 oni otvaraju, onda se molimo zajedno za naše potrebe i za potrebe pacijenata. I oni već preko 2 godine ima jednog pacijenta s kojim rade i on je u teškoj depresiji i jako teško mogu da mu se približe svi. I jedan četvrtak je bio, sad to je bilo prije neke 2 sedmice, prije nego što ćemo doći ovdje, i ja dolazim u ordinaciju, molimo se i počinje sad, dolaze pacijenti, bio je on jedini i ja i ta sestra u toj ordinaciji, on je primao infuziju i ja treba primati infuziju i ja sad pričam toj sestri kako sam imala divna iskustva zadnje 2-3 sedmice i pričam sad njoj nešto od tih stvari pred njim. I ne znam zašto mi je to došlo, skroz nevažno, pričam ja i njoj kako sam srela jednog čovjeka nakon dugo vremena koji je jednu moju jako dobru prijateljicu dugo udarao i ona je završila u bolnici i bolesna je bila, na kraju je umrla i ja pričam toj sestri kako sam njega srela i kako sam mogla da mu oprostim i da ga zagrlim i da mu kažem sve pozitivne emocije. I kako se čudim sama sebi, kako je to moguće. I ja to njoj pričam i ona onda izlazi napolje i u tom momentu on ustaje, onako uzima svoj štender za infuziju i onako jako brzo ide prema meni. I ja sam sad mislila, joj, ko će on mene udariti sad? I ovako dolazi kraj mene, ovako mi sjeda tu ovako, pred lice, tu sam ja, tu je on. I on meni kaže, kako si mogla da oprostiš? I ja sad gledam njega. Rekao, i onako sam bila zbunjena, pa rekao, ne mogu ja da oprostim. Rekao, može Bog da nam da snagu da oprostimo. Rekao, on nas osposobljava za to. I on meni kaže, znaš šta, ja sam prošlu sedmicu išao da ubijem jednog čovjeka, jer ne mogu da mu oprostim. I sad on meni priča priču kako od jedne njegove jako dobre prijateljice, ona je živjela s jednim čovjekom koji je nju jako udarao i maltretirao i na kraju je on završio u zatvoru i bio je pušten iz zatvora i sad ju je pronašao prošlu sedmicu kad je on to meni pričao i htjeo je i opet ju je izudarao i ona je skoro mrtvo bila pretučena i završila u bolnici i to sve u Austriji i on sad njega traži da ga ubije i on ima onu pušku za ribe, što se ribe pod vodom gađaju s onim. Da. I odlučio da ga ubije. I tako smo mi počeli jedan divan razgovor koji trajao sigurno jedno pola sata, sat prije nego što su došli sljedeći pacijenti i onda on mene pitao, kaže, ajde mi pokaži kako da ja mogu oprostiti nekome. Kaže, da me naučiš kako ja mogu da imam taj mir u duši. I onda sam mu rekla onaj stih u Filipljani 4:17, to kaže, mir koji nadilazi svaki razum, ispunit će srca vaša i misli vaše u Isusu Hristu. I rekla sam mu taj stih i on kaže, ja bi tako volio da više nešto o tome znam. I onda sam mu sljedeći put odnijela knjigu Čežnja vijekova. I on sad čita knjigu i mi se redovno dopisujemo. A prije toga sam isto imala jedan razgovor s njim gdje je on, njemu je žena umrla prije neke 2-3 godine, možda i više već ima. I jako je depresivan bio nakon toga i razbolio se, ima dijabetes i već su mu počeli rezati dijelove tijela
i nije dobro, ne može da radi na bolovanju, ima jako financijskih problema, ne može kuću svoju da plaća, porezi, ne znam, kamate i sve to. I onda mi je rekao, kaže, ako izgubim kuću, ja ću sebe da ubijem, jer nema više nekakvog smisla u ovom životu. I onda smo se tako upoznali, onda sam primijetila da je njemu potrebno da pomogne nekome, da on bude nekome od pomoći. I tako je počeo neki razgovor gdje sam ja njega pitala da mi donese korijander, pa mi on onda donio korijander, sav sretan, jer je imao mogućnost da on bude nekom od pomoći, jer je sam, nema nikoga i želi da on bude tu od pomoći nekome. I tako sam rekla ovim drugim sestrama da ga uključe malo, da ga pitaju za nešto, za neki savjet, za pomoć u bašti, da se on tu nađe i da im bude na pomoć, da se osjeća da on ima smisla na ovoj zemlji da živi. Zašto vam pričam sve ovo? Ovo je jedno sitno iskustvo, jednom mom danu. I ima puno takvih malih iskustava koje mi je Bog dao u zadnjih godinu dana i ja kažem, ova zadnja godina od moje dijagnoze je jedna od najljepših i sretnijih godina mog života, zato što svaki dan imam priliku da imam neko živo iskustvo sa Isusom. I kako je došlo do toga, ova prošla pouka o odnosima što smo čitali je tako divna. I htjela bi da nam podsjetim nas na sve to. Isus kad je živio na ovoj zemlji, on je radio po cijele dane za druge ljude. Radio i fizičke poslove, a radio je i mentalne, naporne poslove gdje je bio non stop tu za ljude i liječio ih je i bio im je podrška i razgovarao je s njima i opet je cijele noći odlazio i molio se svom Bogu. Znači tu je crpio snagu. On je, nekad piše Bibliju u Luci, tamo ima puno tekstova, da je cijele noći znao da se moli na osamljenim mjestima, da se sretne sa svojim Bogom. I tu je crpio snagu od Boga. I ono što je Bogu najvažnije je da ima odnos sa nama. I to me naučio kroz ovu moju bolest, tu me slomio na sebi, što ja kažem, jer kao što mi imamo želju da imamo jako dobar odnos s našom djecom, svi mi koji imamo djecu znamo da nam je to možda najveći prioritet na ovoj zemlji, da imamo blizak odnos s našom djecom, tako je i Bogu najveći prioritet da ima s nama blizak, jako blizak odnos. I nije bitno šta ćemo mu reći tog jutra, ali je bitno da dođemo, a on je Bog ljubomoran, piše u Bibliji. Znači njemu je važno da bude prvi taj kojemu se mi obraćamo. Da li ujutru u 4 ili u 5, možda još dok svi spavaju, njemu je najvažnije da mi dođemo u samoći pred njim, sami, prije nego krenemo van, prije nego izađemo iz kuće, prije nego što išta drugo uradimo, da nam je on prvi. Prije nego što napravimo djeci doručak, prije nego što se fokusiramo na našeg partnera, da nam je on prvi. I kad nam on bude prvi ujutro, onda Sveti Duh može da radi na nama. I onda je naša misija, onda nam ne trebaju misijski veliki planovi i da mi Bogu dajemo 5-6 opcija velikog misionstva, onda nas za taj dan on sve nas može iskoristiti, ali onako gdje nas on šalje. Jer onda čujemo njegov glas i čujemo glas Svetog Duha i vodstvo Svetog Duha i on nas šalje među ljude kojima smo mi najpotrebniji taj dan. I ono što je fascinantno, što nikad možda nećemo znati šta će biti sa tim ljudima. Da li će ovaj Tomas ikad biti u crkvi ili ne, to samo Bog zna. Znači, to nije naš posao. Nije naš posao ni da dovedemo ljude u crkvu. To je Božji posao i možda nikad nećemo znati posljedice naših dijela. Šta smo mi uradili danas. Ali je bitno za to što na Sveti Duh gdje nas on danas šalje, da to uradimo. Možda će to biti neka sitnica, možda će biti sitnica da se molimo s nekim, možda će biti neki razgovor gdje ćemo moći nekoga da utješimo, da ohrabrimo, možda će biti prilika da možemo knjigu nekome dati, možda će biti prilika da nekom pomognemo naći neki posao. Znači sve su to sitnice, ali za vječnost možda nisu,
jer možda je to baš u životu tih ljudi jedan mali djelić koji će ih dovesti bliže Bogu, a Bog nas sve želi upotrijebiti. I moja molitva za nas je, za sve nas, da kad Isus dođe, i to je nešto što me jako prošlu sedmicu proganjalo i tako sam plakala, jer ima trenutno jedna mlada žena u Austriji, ima 26 godina, koja je jako bolesna, za koju se molimo. I ja sam sigurna da Bog želi da čini čuda danas kao što je nekad činio i da iscijeljuje ljude i duhovno i emotivno i fizički i psihički, ali da Bog definitivno želi nas u tom procesu, da nas učini radosnima, da nama pokloni tu sreću i radost. Jer nema ništa ljepše kad nas Bog može koristiti svakodnevno u svom poslu. I tako sam plakala i razmišljam, da li Bog može nas da upotrijebi? Znači, mi smo ti koji znamo za Boga, mi smo ti koji vjerujemo Bogu. Ako nas ne može upotrijebiti, koga može? Gledajući tako. Da li smo mi toliko blizu Boga u našem odnosu sa njim? Da li je Sveti Duh svaki dan toliko prisutan u našem životu da stvarno može da nas upotrijebi? Jer ako nije, onda smo neupotrebljivi za Boga. I onda je to žalosno. I onda kad Isus dođe, može se dogoditi da kaže, ispljuvat ću te iz mojih usta. I to ne bi voljela da se dogodi nikome od nas. I zato da prošla pouka koju smo proučavali, vjerujem da je još svima nama u mislima. Moja želja i molitva je da nas Bog tako dovede blizu sebe i da dođemo tako blizu njega da možemo svakodnevno učiniti neku promjenu u ljudima oko nas i da doživimo tu veliku radost spasenja ljudi kad on jednog dana dođe i kad budemo vidjeli gdje smo sve imali mi naš utisak gdje je bio. Eto, toliko od mene. Hvala vam.